Nkuramukya omwebali mukama wa Yesu Kristo omunazaresi kiro kino nigoza kubazaho bano abantu abohura mbeta abane films obokusoma mu kitabo ekyo kubanza esura mukago rukaro rwa kana noza kubasangaho mu Bible munu balumu aba bane films abaleterize ekibi ekyaleterize mukama na hwerekereza omulembe ogwa Noha. Hati ekingoza kumanyisa Bible nuko gamba mu kitabo ekyo kubanza sura mukago rwa kana aba abantu Bible ne gamba ngo bakaongera babaho no mubire byo mu maiso. Hati ntuyiza ntubarora hano obokuro omubwire obwa Sodoma na Gomora mukamo bya kwatwe kiniga yahwerekeza Sodoma na Gomora nibo aba abantu bali bemukize ebisiyaga hanyuma mukama kwatwe kiniga ogo mulemba agwerekezo bya Jonaloti kandi obokugenda okagenda mubwire buno okasoma omukitabo ekya Samueli yokubanza esura 15 Samueli yokubanza esura 15 orukaro rwa mukaga noza kusanga haba Amaleki aba Saulo yagenzero kwerekereza aba Amaleki bona ekika kyona kikaba kyeje emizimu emisamba eje ibakweta demon incarnates or fallen angels incarnates. Hati aba abantu kingoza kugambira bakyaloho nobokongera kasoma mu kitabo ekya Samueli yokubanza esura 17 noza kora Daudi akabaliyo naita ono msejo bakweta Goliath. Hati ogu Goliath ikaba nibo abo abane films runde fallen angels runde abantu abakuzaro hanu ntuikara nabo betukandukuno bakarwa mastani bakeza hano haba mission yo kwerekereza ekanisa ekingoza kugambira hati na sazunu nambe kubaliza abantu abo bakyaloho hanyuma buli kicweka kyona umunsi abo hulire abana abasiza bali abahandiki na abafarisayo abakusinga muri aba bali bemukiriza akavuyo okwita Yesu bakaba nibo ejo emizimu ejo fallen angels ejo emizimu yekuzaro hano munsi hanyuma bayingi Yesu ndo bakabana abazaho nagambe embuzi rundi emberya okahoreso akabana nabisinda nakibaliza omumfumu. Hati aba abantu sazuno buli hantu hona mukama benanyolekaho ngo abantu abo mbasinga hono obwingi naitwa abantu ababulikiro abo ninza kubasobora abaki abantu abo bakanyera muno noza kwetegereza omubwiro obundi baitu bali naitwe nibo mbaletereze kibe kya mani cyokora sazuno kihwereke ekiyongiro munsi yen. Bible ne gamba omukitabo ekya Matayo esura 29 urukaro rwa musanju ngunko cyali kiri omubwiro bwa Noha niko kikwiza kuba no mubwiro bogaruka kwa Yesu. Hati sazuno le kibi kyona kingurene ensi yona yetamukirire ekanisa yone esikaire abali ba emeri hamazima chali eje misamba stana nagisindika niza mu kanisa enyo abalisa abandi abatakwebembera umuyalu kwera numusanga mu bafwere ngo nibo ba assistant pastor nibo numusanga mu fwere bakurube kanisa hanyuma mbasise kanisa nukwe kanisa eti esikaire bevale